Bitka na Kosovu, šta se stvarno desilo. Jun 1389. godine, rano jutro, magla se valja niz kosovske brežuljke. Srpska vojska čeka u tišini. A onda, kao more koje guta obalu, pojavljuje se osmanska armija. Hiljade konjanika, janičara, strelaca, predvodi ih sultan Murat lično. Došao je da slomi srpski otpor, da pregazi Balkansko poluostrvo. Ali tog dana nije znao da ulazi pravo u zamku, u priču, u legendu. Ko je bio protiv koga? Bitka na Kosovu nije bila obična vojna čarka, bila je to sudbina na Megdanu. Sa jedne strane vojska kneza Lazara, oko 12.000 do 20.000 ljudi, teška konjica, viteški redovi, srpsko plemstvo, saveznici iz Bosne i Humske zemlje. S druge strane sultan Murat, njegov sin Bajazid, ogromna osmanska armija između 25.000 i 40.000 ratnika. Ipak, ono što mnogi ne znaju, jeste da brojčano nadmoć Osmanlija nije bila presudna. Srpska vojska je bila spremna, uigrana i znala je nešto što Turci nisu, teren. Kosovo je bilo njihovo dvorište. Kako je počelo? U podne je krenulo. Srpska teška konjica, najmoćnija sila tog vremena, jurnula je direktno u srce osmanske vojske. Izgleda da je desno krilo turske vojske, predvođeno Jakub Pašom, bilo potučeno do nogu. Srpski konjanici su pravili haos. Klanjali su redove kao klasje pod kosom. Juriš nije bio samo uspešan, bio je razoran. A onda dolazimo do najvažnijeg dela priče. Miloš Obilić, mito izdaji ili heroj na konju. U školama često čujemo: Miloš Obilić je, pod izgovorom da želi da pređe na tursku stranu, prišao Muratu i iznenada ga ubio bodežom. Na prevaru. Kao atentator. Ali to nije priča koju su Srbi kroz vekove čuvali. Prava verzija, ona koju su pamtili hroničari i pevači narodnih pesama, govori nešto sasvim drugo. Unoš nije bio izdajnik. Bio je vitez, vojvoda. I tog dana, kada je video da Murat stoji daleko pozadi, okružen gardom, donosi odluku. Ili ćemo mi srušiti glavu zmiji, ili će zmija progutati sve nas. Ne ide sam, ne ide tajno. Vodi elitni odred konjanika, možda njih 10, možda 30. Jure kroz neprijateljsku liniju, seku janičarske redove kao da su papir. Ginu, padaju. Ali Miloš stiže do šatora. Tada, pred cijelim taborom, u borbi ubija Murata. Nema prevare, nema glume, sam protiv vojske. I uspeva. Šok u turskom taboru. Ubistvo sultana u bici, to se retko dešava, pogotovo ne direktno, nasred bojišta. To je izazvalo paniku u osmanskoj vojsci. Ali sultanov sin Bajazid brzo preuzima komandu i dok telo njegovog oca još leži u šatoru, naređuje krvavi juriš. Njegov cilj više nije pobjeda, već osveta. Srpska vojska tada gubi inicijativu. Iako su na početku potukli Turke, gube orijentaciju. I Bajazid koristi haos. Lazar je uhvaćen i pogubljen. I srpska vojska počinje da se povlači. Pirova pobjeda. Turci nisu zauzeli Srbiju. Nisu pregazili Kosovo. Naprotiv, vraćaju se kući sa mrtvim sultanom. Njihov vođa je pao. Njihova vojska pretrpela je ogromne gubitke. I to u trenutku kada su planirali konačnu invaziju. Srpska vojska je skoro cela izginula, ali nisu bili poraženi. Istorijski gledano bila je to neresena bitka, sa ogromnim gubicima s obe strane i bez jasnog pobjednika. Ali u pesmama Srbija je tog dana stvorila besmrtnost. Šta je mit, šta je istina, Miloš Obilić nije istorijski izmišljen. Njega pominju dubrovački vizantijski izvori neposredno posle bitke. Jedan italijanski zapis kaže: jedan srpski vitez je u junačkom jurišu stigao do sultana i ubio ga. Nema reči o prevari. Legenda o prelasku u turski tabor pojavila se kasnije, možda kao pokušaj crkvenih krugova da učine njegov čin mučeničkim, ne vojnim. Ali narod je znao bolje. Miloš je za Srbe bio simbol časti, simbol borbe. Čovek koji je, kad je sve delovalo izgubljeno, krenuo pravo ka centru tame i ugasio plamen imperije. Poslednje reči kneza Lazara:
Legenda kaže da je knez Lazar pred bitku okupio sve vojvode i rekao: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i dovek. To nisu bile samo reči, bio je to poziv da se ne gine za vlast ni teritoriju, već za obraz, za narod, za čast. I zato je Kosovo ostalo u srcu svakog Srbina ne zbog vojne pobede, već zbog duhovne. Bitka na Kosovu nije bajka, nije izmišljena. Bila je stvarna, krvava i odlučujuća. I dok su Osmanlije izgubile sultana, Srbija je izgubila plemstvo, ali dobila večnost. Jer narod koji može da stvori legendu iz poraza nikada nije potpuno poražen.